Govorimo o jednoj zanimljivoj inicijativi koja bi svakako trebalo povezati mlade iz Republike Srpske sa mladima iz drugih zemalja. Međunarodni omladinski gastronomski festival je jedna ideja koja po svemu sudeći će itekako zaživjeti u predstojećem periodu, a više o tome ovoga jutra govorimo sa mojim gošćama Anom Kaprinović iz Centra za obnovu tradicija Moskva i Ala Plikova, savjetnica šefa predstavništva Srpske u Ruskoj federaciji. Dobro vam jutro, dobrodošli u Internet. Hvala na pozivu. Pa evo možda odmah pitanje, pomoći ćete mi oko prevoda, otkud takva inicijativa i šta ona zapravo podrazumijeva? Šta bi trebao sve da donese ovaj međunarodni festival? В Москве уже несколько лет проходят молодежные гастрономические фестивали. U Moskvi održavamo već nekoliko godina omladinski gastronomski festivali. 4 раза они проходят в формате уже международном. I 4 puta su održane kao međunarodni. Нас поддерживают посольства православных стран. Imamo podršku od ambasada slovenskih zemalja. В фестивале участвуют молодые повара. Na festivalu uzimaju učešća mlade kuvari. И мы возрождаем наши национальные традиции. Obnavljamo nacionalne tradicije, Наши славянские традиции. slovenske tradicije. Фестиваль растет, границы его расширяются. Festival se razvije i širi svoje granice. И мы предложили Республике Сербской I ponudili smo Republici Srpskoj принять фестиваль у себя. Da bi ona primila štafetu tog festivala kod sebe. Потому что на последнем нашем фестивале пасхальном сербская команда, возглавляемая Предрагом Тошичем, победила, заняла первое место. Pošto na posljednjem našem festivalu u Moskvi, koji je bio posvećen Vaskrsu, pobjedu je održala ekipa iz Republike Srpske, iz Banja Luke, koja je bila predvođena Predragom Tošićem. Команда молодых сербских поваров оказалась лучшей. Ekipa od mladih srpskih kuhara je postala najbolja. Поэтому мы предложили Республике Сербской принять наш фестиваль у себя в гостях. Zato smo predložili Republici Srpske da održimo ovaj festival kod vas. Мы планируем, что в конце года этот фестиваль состоится. Planiramo da se taj festival održi. И сейчас мы ведем подготовку. Vodimo pregovore i pripreme. Будем надеяться, что это будет яркое и интересное событие. Nadamo se da to će biti sjajan i neki divan događaj za cijeli grad i Republiku Srpsku. Pa dobro zvuči. Gastronomski festival je nešto na što siguran sam većina bih odmah pristala, a evo možda da saznamo malo i kakve su impresije upravo našim delicijama. Da li su imali priliku probati već predstavnici ovog omladinskog gastronomskog festivala sve ono što se nudi na ovom području, a evo već smo mogli da čujemo da su jako impresionirani našim kuvarima. Сам фестиваль звучит очень впечатляюще. Сама идея проведения гастрономического фестиваля очень интересна. Была ли у вас возможность попробовать поделиться своими впечатлениями от блюд, которые местная кухня может предложить? Мы в Бане Луки уже 2 дня. Mi smo u Banja Luci već 2 dana. Здесь мы будем еще 1 день. Još jedan dan nam je ostao. Пережить бы гастрономические впечатления, потому что кухня очень вкусная, мясная, veoma ukusna. блюда большие, и мы Porcije su baš velike. опасаемся за свое здоровье и за свою фигуру. Brinimo se za zdravlje i figuru. И впечатлений гастрономических очень много. Gastronomske utiske baš su lepe. Ono što nas zanima nekako iz onog društvenog aspekta je koliko ovo može benefita da donese i kakav je turistički potencijal jednog takvog. Какие туристические потенциалы у этого фестиваля? Мы думаем, что у этого фестиваля очень большой туристический потенциал. Smatramo da je ovaj festival ima baš veliki turistički potencijal. Потому что мы приглашаем молодежные команды iz raznih stran. Zato što mi zovemo učenike, odnosno učesnike festivala iz svih slovenskih zemalja.
Мы надеемся, что приедет несколько команд из России. Nadamo se da će doći i nekoliko ekipa iz Rusije. Мы приглашаем команды из Сербии, Хорватии, Zovemo Srbiju, Hrvatsku, Польши, Poljsku, то есть всех наших славянских друзей. svi naši slovenski prijatelji. И в рамках этого фестиваля молодые повара будут общаться между собой, показывать свой профессионализм в знании традиций своих стран. I naravno u okviru tog festivala mladi kuvari će se družiti, prezentovati svoje običaje, svoje potencijale i svoje umiće. И предполагается, что для молодых поваров будет подготовлена программа. Planiramo da za mlade kuvare će biti pripremljen neki kulturni program, И туристическая программа. turistički. Da. Dobro, pa ja bi vam se zahvalio na gostovanju i nadam se Spasibo da ćemo vam. se uskoro ponovo vidjeti. Спасибо, ждем вас на фестивале. Čekamo vas na festivalu. Sigurno da ćemo doći. Spasibo. Hvala vam mnogo. Hvala. Ostanite još malo sa nama. Onaj aspekt